Ka Al-Nasar kala ban penlimno hek Al-Shabaab negamit haka jilekay ka Saudi Purlik dalay la Arkol. Haka bayagi Arkol nagamtajong ka Al-Nasar layo ban tep daw Kingsley Coman haka menit keba pra badling baw Abdul Rahman Karib haka menit keba New Ponrio. Henry Hashwaya kane ka Al-Nasar klayo ya ka Shikol tang haka menit keba ar lingba ka Unkol jeng usat balobay. Henry lingba kane ka Unkol jong defender jong ka klub Al-Shabaab kelambiru bunba kicigito kamtam hagi rinsan sosial media. Hakaba kila keno bawat la ka bol kla cross ya ulany. Henry nakaling jong urnado la persyang ban bentuk jubor ya ka bol ban jo klaim ane ban jo kam padai mau brayo ban tap goal. Henry hakaba ka bola ka depan cross lupa ya ulany na kaling yung referee ula aya kane dak Unkol jung defender Al-Shabaab usat balobay. Kumta bunba kijing tho ki balami pat ki bala sapriang hakilat pesan sosial media dak bakila tho kumne. Bahaba ka bola ka dep cross lupa ya ulany hakaba Shakmat lana Syadin om don shu ki defender jung Al-Shabaab. Kadba na kaling jung urnado la persyang teng ban pentuk lane pendaya ka bol kerang ban jokam padai mau bala yuban tap ya kane ka gol. Hakaba kut kadai ba referee ula aya kane ka gol ba kane ka Unkol lingba u defender jong ka Al-Shabaab kata usat balabay. Kumta kini kijing keno bar kijing tho baro kidai kamtam na kiba persya ya urnado bat kibala kamru ba urnado la kwa jubor ban yo ya kaburom badai mau bala yuban tep ya kanika kol tang haka menit ke baar. Kum taru hadu bakut ke jinggelekai ke Al-Nasar klapen limno ke Al-Shabaab dalai la arko. Haka ba mentah haka miji kenpon haka Saudi Purlik ke Al-Nasar kladuna setang sapon ya ke Al-Hilal. Henry lada ke Al-Hilal kan job ya ke Niyom SC kan setam biang prapon ya ke Al-Nasar. Kumta kene ke jingkeno bar ke jingken tho kawan kamtam na gitu ba sengu persya bat basyun ya urnado. Henry ke jingisya kadai bana ke lingjung urnado kwa bar pentik kena baka bol kadai pen cross ya ulany. Bat ngimla ban ong bagade ke jingkwa burom jubor jeng urnado Henry ka thonghi kadai ban yo ya ka Shikol ke ban ningkong na kapta ke Al-Nasar tang haka menit ke baar ku blay sibut.